sahlabeleka nje mana inkosi ukuthula uthola lalamuhla uJesu ngibambana nemhlangano odakamhlahlangene sihlangene la utojalela nalosuku la sithokotela khona kugujwa lusuku lokugujwa umhlaba wonke lolukhuluma ngabo labakhubatekile phasi kwesiqubulo sephalamende lesithi kumekisa iphalamende kubantu lo mnyaka mangala ukuthi siyiphalamende silapha lethini ngoba ngumsebenzi wamake DPM silapha emavuso ngekuthi owanda ingwenyana umswati wesithathu wathi nakavula iphalamende lesithephu sesingakhi kambe sesibili kulo mnyaka wonayo yathi ifuna wonke umuntu angasileli ngaphandle ifuna ukuthi emani abantu bonke evakala sasebe siyamuva-ke kunenasho njalo sathi asesibuke na-DPM siyambona ukuthi wamotha nathi siyiphalamende sitawusuka siye kubantu siyokuva ukuthi awu nasifese ngwenyama lesimcoka kangaka lesikhubatekile engabe siphalamende lamagama labawashito labakhubatekile DPM lawe ukuthi emaswati asayabaxosha emakhaya akasiphathi kahle kakhulu lokuthi sowutawuthi akahambe lo muntu awobonwa ngi-DPM leni nje ngoba kusasa kungaba nguwe lo lokhubatekile so manje naso uthi-ke lo munye ngoba yena ukhubatekile akahambe kuthi aba mnanzi yini nasekukhubateke wena ngoba le ndlela tekukhubateka tidane kunene lo munye utalwa akahle aphilile aphume lana athole ingoti yemoto ahlale phasi so ukhubatekile njani so sesibaxoshelani-ke emakhaya siyacela emaswati abambise ingwenyama abambise intiko laka-DPM abambise uhulumende abambise iphalamende kubede umuntu loxoshwa ekhaya kubo ngenxa yesimo labhekene naso kungendeki nje nangabe kwendeka lokho kwavakala akumenyetelwe sathi ukuthi nami lo muntu logangako so that sonke sitosukuma simsebenze ngicela ke mvula lithuba-ke inhloko yami ukuthi iphalamende sitenayo la kunebahlonishwa lababuya endlini yabayesikhulu la nginguspika khona bese kuba nebahlonishwa lababuya ngale ngasendlini yetikhulu la president ahola ikhona bakhona yonke wakhethelwa ukusema sami isibonakale ombeni indodoza akuyishilo ngonyama yakhe ngicela ukuphathisana kwabahlonishwa ngicela sinambeni naseliseni iphalamende ngakhe nasiganja ukuthi sikhone ukungena angeke nokusho ngake sipika lapho lokuthi kusihambe sokukhapena nasetelokwanalo angeke bathi ninawe leligunya lokuthi ngawushaya ngomsebenzi ekhathi ephalamende lokuthi singangena kanjani kulokhothi zamangwane njengobenenga lalikhona emaleni lapho kungabomamela abayi-4 nakithi zingangwena ngaphandle kokuthi ngingasekela isiqiniseko sokuthi mhlawumbe ikhona i-disability wing ephalamende ekawukhona kuyela indaba ye-accessibility nezibani siyakhona ikile ephalamende indaba ye-representation yokulokubalulekile ephalamende that's 2 wesi-3 indaba yokuthi indaba eseninginingi indaba constituency number 60 okanye wesi-59 constituency number 60 kuthi i-representation of already we have women but it's women, disability and youth in parliament. akube nemithetho letingi disishayele
Siyabona ukuthi libhizi nelo reform singapromotela ukuthi bantu labakhubazekile phela ababe khona kulama platforms akhiwa kulele reform bill babonakale kanjani ichaza kule mithetho lezingareviewwa ukureviewa as a country or to be amended lesicela ukuthi asibe khona siparticipate fully with the bill Enkosini sibantu labafana besicela ukuthi le-social grant manje siyithole sonke njengebantu labakhubazekile nebibaba. Cishe lokuningi bebakhuluma ngekuamendwa kwemithetho wa-1938 ngethemba bavile bahlonishwa bayabaphathisa bakhuluma ngekuthi adengeteke tinkundla tingabi ngu-59 tibe ngu-60 sengishilo ukuthi kwentekeni lapho baphindze futhi bakhuluma ngekuthi kulowo reform bacela ukuthi nabo babe included ngumthetho-ke loyo loshaywa-ko nje kulamalanga ngiyethemba isinethi nje beyiwucedza ngomsombuluko utawungena ngalangakithi nje silitiko-ke laka-health siyakubophelela nathi kokuthi siyawubambisana nalo live ekuqiniseni imithetho lekhona lebukele sive lesinekukhubateka nekulungisa takhiwo tethu tetempilo kokuthi tibe ngiletisezingeni lelifanele kokuthi noma ngangibani uyakhona ukutisebenzisa siphindze sisapotha ibudget DPM lecondzane na persons with disabilities kumcoka ukuthi uthole budget lefanele and sitayisupporta ngalokufanele sichubeke nekucecesha tisebenti tetempilo ikakhulu esigabeni sekukhona ukuphatha wonke umuntu lofika esibhedlela noma ekliniki including indzaba tekufundza ngabo sign language sitawuchubeka siqinisise leto tinhlelo uze wonke lofika esibhedlela abe ngilomukelekile sichubeke nekuqinisa tindzaba tekwekokuthi kutholakale imithi leyanele iba tolerant wonke umuntu emhlabeni emehlweni kaNkulunkulu uyafana kepha lokhu kuthesta lukholo lwethu ngilapho uthi geja khona ukuthi ingabe lukholo lwami luqine kangakanani uma ngitawenyanya umuntu lokhubatekile ngenyanye umuntu loswele hayi nokuthi ngimenyanye ngumthwese utitshele ukuthi wena ungcono kunaye uthi the speaker la ungaphuma la ukhaze kusekhona lokwenteka kuwe bese uyakhubateka utawufuna yini wena ukuthi ubukwe ngalawo mehlelo lawo unyanye ekhaya ucoshwe ekhaya uphindze futhi lemphakathi ungakutolerate lokhu ngijabulisile ke namuhla kwekuthi iParliament ngiyabonga presiding officers sibonge clerk kwekuthi nithi nifuna ukuthi mbazakanya kanye nathi namuhla kuleli langa lelimcoka kangaka nikhombise umhlaba kwekuthi niParliament yebantu kulabantu anikabuki kwekuthi lona unje bonke bantu siyathi ukuthi bonke bantu benkosi
bonke abantu baNkulunkulu nathi sifuna kuyakhona nihlanganyele kanye nathi sithi nje lokhu kusenta sithi gcabe sishayele etulu sithi mangale Madam President, Mr. Speaker, neParliament yonke iphelele. Lokhu ke lento seniyakwenda namuhla kwekuthi nithi asenive lemuvo. Lokhu ngichazile ukuthi niyibonile ukuthi ngakanani. Nasenine futhi namhla niyadecide khona la nithi hayi sesithi ngake manje iParliament le-exclusive lilanga lapho niyolalela khona kuthi lesifo sengwenyama lesingaka sithini